ایوار باش بینرین هجا و خوشتیوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکودی همو این گشت نفی کدو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکو این زانن اف برنامه روزانه تا پیشکش کرن تنی روزین ام بیجین خطبه و شنبیا نبیتن و دوا روزا جیدا هر روزه که امراد بین میوانداریا کسانه که برایزه که بویه که پتر لیک نزیک بینک و هفنیاسینک و هوای این هیجا و خوشتیوی این بینه رودگل میوانی دا درست ببیتن بو ابرو کجی پتر خدمت کرنا هوا پتر خدمت کرنا گشت خلکی ما هیجا و خوشتیوی امرا بوین میوانداریا ماموستا مالا عبدالجلیل صادق باخرنی فی پیش نویجی و تارخوینی مزگفت حجی مصطفى الپارزگه هدهو که ابرو کب آنه هیا خودی امدی بحثی سي تورين قالك إن جرين كين رمضان أم بيجين تايبت الدهروج الدماهية دا دهروج ليلة القدر دا ورمضان وأم بيجين دانا زكاة رمضان ودانا فطري أف أم بيجين بابته دي بابتين أفروكاين وچند خلقابن ادقال ما مستاي وكو هرجار دي بيج مهوا هينشين بريك آوان جمارة من سرشاش مديار هين پیوندی مبکن و راسته و خود گل ما مستاي باخبن سبارت هر بسیارک و تبینی که هوا بید لی ده داخازش هوا این هجا خوشتوی کم که هیویا مش هوا اوا امش بابتی در نکوین هر پیوندی که هیم کن بو زنگین کرنا بابتی و برنامه بیتن و بو پتر ورگرتنا پیزانینا بیتن الدفمه و همی بینرین هجا خوشتوی ما مستال دست بکی تو گله گله بخیراتی سری من سر جواب اشترازی بید خود خیره ها مازن که تو توفیقه ها بدد بخیره باشی انشاءالله زور زور سپاس ما مستال کرم بحثی من بيجين تدريجي بچين انا بابت خدا بحث رمضان بكينو بيناسه که جناب تبدا سر رمضان هيفا كابتنيه و 11 هيفين دي ام بيجين هيفين بلكو ين هيفين عادينا لرمضان تايبت منديه كاخو هيا هكر ما بحثي في تايبت منديه بكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شکت دانی نه هیوا رمضان یعنی تایبت مندی خویا هی بله و اگر هیوا رمضان تایبت مندی ک نبایا یا جداش هیو دی بله خود تعالی عز وجل اف عبادته هو صای مزن و هو صای بقدر و قیمت ندکرت اوی هیوا هنیدا بله وقتی خود تعالی اف هیوا ها اف عبادته هت دا فرض کری معنای و مدیارد بتن قدر و قیمت اوی هیوی بله و هر وصا قدر و قیمت اوی عبادته هنه و عبادت کو عبد فيه هيبدا و وكم همي زانين کو روجي گرتنه کو اوجي مثلا نخارن و خارن و نچونا نوینکا جنکا خو جبانگ سپیده و حتی بانگ مغرب اول کود بجنه روجی اف روجی تنید وی هیودا بجا چه 29 بن یا چه 30 بن کو چونکه هیوت یت هجری ام بجین ام کردید بجین هیوت عثمانی نه وکی هیوت دینه هندك 29 هندك 30 هندك جارة دو هاي بالديفيك 29 هندك جارة دو هاي فيك آن احتمال سي هني يعني وكي دي إلا إيك أفا 29 وإلا يادي سيه بتن وجا شيء أم 29 بيجرين عن سيها بيجرين أفان روجية هني و 29 و سيها أفاد بجنة روجية هاي و رمضانه من بقدر قيمته وخيرة أفان هاي واجي يعني أفان روجية في هاي وها وخاص في هاي ودا وخد تعالى عز وجل يدبو مديار كرين چنكي أو يالسر ما فرس كرين كو أم في هيفيدا بروجيبين وكي خد تعالى قلت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أبي جهت في هيفاهاو يساخلان بيتن ني مسافر بيتن يبيتشي بوي بيتن بشيتن أو فرس كل سرق لازم إلا في هيفيدا أو بروجي بيتن بيعنبري خدي صلى الله عليه وسلم أبو مديار كريكو روجيت في هيوا هيا رمضان كو ايكش ركنات إسلامية وكي بيعنبر صلى الله عليه وسلم بيجتن بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يعني أفاجي كو ايكش ستينات إسلامية مهم كو أوجد في هيوا هندا هيوا رمضان يعني وبيعنبر خدي صلى الله عليه وسلم بما ديار كري عروسا ديار كري أبيكو روجيت ويك كامل بيجرتن درستي شيانا ختن يعني بي عذر أبي هني أوادي مستحق هند بتقول نهتوي بين غفراندن وكي بيعنبر خدي صلى الله عليه وسلم قلت من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبي هيفا رمضان بيجرت تمامتي بدرستي شيانا ختن بي عذر
اوه ها انشاءالله گناه توی دی اینا غفراندنی برینگ. بله ما مستاد تمامتی گرتن رمضان چوایه تنی ام بجین برسی کر نازکیه یا ام بجین هندک حکمتین دیل پیش هنه ویتن وقتی مروی گوتی تمامتی دیگرم و دا گناهت من غفرن وکی وگا وگوتا حدیثا پیروشی سر اینای چوایه روژی گرتن یا درست نه بس اوه مروف نخوت و نوخوت آن مروف نشتا نوین که جنگا خوب حلالی بله روژی گرتن درست و یا تمام اوه مروف ازمان خوشی بگیرد چاوت خو بگیرد دست خو بگیرد گوه خو بگیرد به خو بگیرد همی تشتید خو بگیردش حرامی حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بومد حدیثه که داد بجد ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث أي معناه روجي گرتن نبس اوه مروف نخوت و نوخوت خارنه و خارنه پیلی و پیلیاتینی و برسی بله روژیا درست اوه الگلوه چنده مروف آخفتنه سقط و ید کرت و ید نباش و قرا بالغه و جرب ری و اوانتشتا نکتن حدیثه که دا پیامبر صلی الله علیه و سلم بيشتن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أويكو قوتنا ببختيه وعمل كرنا ببختيه أم بجن شهد زورية أفي تشتها نهلت خد تعالى منت بوينينك وهكر خبهلتا تينيان خبهلتا برسي معنى في چند أويكو روجي گرتن نبس روجي گرتناش خارنه و خارنه جماعي بل روجي گرتناش وانجي و زیدایی عفوا زیدایی چندیجی روزی گرتن اش برای خدانا حرامش گهدانا تشتی حرام آخفتنا تشتی حرام و نخاصمه ببختی و شهد زوری و اوان تشتی توسا بله ما مستاکر ام بین سر ام بیشین دهین دیمای و لیلة القدر چنکو ام پیچ ام بیشین یه برف و ده و چینو کو خلقه که ما پتر بخو مفای اش وان دهین دیمای ور بگریدن بحث ليلة القدر بكين ام اولي بيناسا كي بدينا سر شفا ليلة القدر جنابت اديش بيش شفا ليلة القدر خد تعالى عز وجل يا ابو ما ديار كري كان معناوي تشيا بله اما يا قوتي ليلة القدر يعني معنى شفا جلك بقدر وقيمت جلك بيروس جلك بركت اف شفا هني او يكون يعني عبادتي وي اجبر في عبادتي هندي مازن يا بقدر كتي ابد بجني ليلة القدر شفا خدان قدر و قیمت اما که عبادت اتعوی شباهنه دا یا خدان قدر و قیمت آن بیشین لیلة القدر عبادت جی خود تعالی عز و جل یبو ما دیار کری عبادت دوان شوید هنیت لیلة القدر دا و یا آشکرا کری کجاره که مقابلی چندیه پیامبر خود رب العالمین عز و جل وقت بیجتن إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني بما ديار كر كجارك عبادت دوان شوادا خيراوي چنده خد تعالى عز وجل نقوتي مقابلي 1000 حيوانه نقوتي مثل 1000 شهر قوتي خير من 1000 شهر يعني عبادتي شفت ليلة القدر ابخو ايك شبه ليلة القدر ايك شبه بس چنكي يا برزيه ان بيجن ليالي القدر ان ليالي العشر الاخير شفت ده دماهي كي وده دماهي كي جبارا بتر كتادا وكي علماء قوتي اگر هيفسيه بيتن معنا 21 كتا و 23 و 25 و 27 اگر هي 29 بت معنا دي يا 20 بتا كتو يا 22 بتا يعني معنا دي بتا كت 20 و هروسا يا 22 و 24 هوسا وجا يا باش او حميد شبارا بن هردها وجا اف ليلة القدر او خود كفت الشبه كده بس شنكي يا برزيه جبر هندي ام بيجنا خلقي وكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليبقى رم بخل وانده دماهي كي اواهني خود تعالى قوتي عبادتي وشوي اگر مروف كده تدا خود تعالى برزق مروفي كر خيرترش 1000 حيوه 1000 حيف وكي علماء حسب كري 83 سال و 4 حيف و چند روزك يعني عمره كي مازن كم مروفت هين احتمال بي عمري ببنش بله اوا همي مقابلي شبكه بتنه كمروف عبادتي تدا بكتن ورابطن بخود تعالى بشكل خب واسطينتن و هر ده شوا دا مروف يمسوگر بيتن كو معناش دست مروفي نشو اوه ده شوا هر ده بگرد معناه بس راز بو كده تدا ان شاء الله خلاص بس اوه
هندك بيجرتن وهندك أنا نمعلي وي نقر نمعلي ما ويجرت بد أنا أود كو جالك جرى بس شباب بيستحفت بتنه المال أن قصة مزجفتت كان كود بيجن أبا راستا جالك تأكيد على هات يكرم بيستحفته بس نمعلي ما يكو هر سال بيستحفته دابت چه بتن هندك سالا دي چتا 25 و هندك 23 تتا تأخير كرن وكي علماء قوتي وجايا درست أبا يكو مروفي فيت في خيرش خناكت بلا نكي هميها هر ده شبا بقريتن وكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شكونا هتكري بل عباداتي وش الرابط بكت خد تعالى دي قلنا يتوي غفرين يتبري هنجي أبيتكو بتشيك نايد مازن شيك مازن بس توبة تنا غفران دل زور باش ما مسلم دافع پیوندی ورگرین شبین لمت باش دم باش سرچاوید من دنگ شبینی کیما بله شبین کرم السلام عليكم علیکم السلام فرمو شبین خيراتنا ماما باركلي سور باس فرمو من بسيار هاني جنابي ماما فرمو شبین رقيات ما جمعي دي جنوب بيجن ريزة خضرت كانت ملاشي بيجن روسيا النغيزي استماماتي ريزة بيجن أتحس ما كانت ملافظة أستني نفع بينام الطعام بيت الناس ريزة أتحس كم أزادتني بم أريني في جامعة قصية لهاية يا جماعة رقيات ما جمعي عنا هذا بابو بسيدة يديني رقي بتيتن قال خاصة كان أسلت حيثين عن بيجن بلاي بغيتنا نفري كان قلنا مصر يعني خاصة كان يعني برمج بردن قلنا هيك شراخي بتشكرات قلنا تيتن بله هذا بابو شبين ودنا أسبوعان تخينا بيجن داف بيجن نادرسة وهم داك درجة أفريقيا دم نادرسة أريد شرابو بيتشبتن بله زور سپاس بوده ما پیوندیه که بله ام برسوا شبینی دیم ما مستبحثی چونا نویجت کردن طبیعی ما مستایقین دی بیشتن رئیسیان خوب کنه که چندش بابتی در که بجیوه کی مگو تیویا منوش بابتی بیدلی شبین تنی دی برسوا دادن چنکو پیوندی ها ایکی بو خوشکا شبین برهندی دی برسوا سردین بیشتن از حسناکم از رئیسی دابن بینامن تانگ بیتن از حس کم از تنی نویجت کم اول مزگفتی درسته ما مستا اگر جه بتن وان صفاء أبد بريكاوي بله چنا بتن أو بتن البشتة نفيج بكتن وجه هاي الوان رزت بريكاوي بله أبد چنا باللازمة إلا بسرمان ظلام بيت يان جنك بيبشت نف صفا جنكادا وظلام بيبشت نف صفا ظلام دا بتن البشتوي چنا بتن وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجتن لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني نفيج بوي كسنين أبي بتنه بش صفيت راوست بس بوي شرطي وكي علماء قوتي اگر مجال هبت بله اگر مجال نبی تو تنیجی درسته بله درسته و هر بحثی البچیک حیتان دنیجید کردن بیشتر ناف مزگفتی دا بچیک تین و گلک ازدحام چید کن بیشتر از گلک چرا دنگی خول بچیکا بلندت کن بله کیشک هیا یا باشنین امروف دنگی خوب بلند بکتن آن قربالغ بکت آن لی بچیکا بحیتینت یا باشه از مانه که خوش و یه تازه یه جان مروفان بچیکا بعلمینتن و وصلت يبقى هنا تنكم مزجاب جهة عبادتي أو جهة هندنين أكم رف قربالغ بكاتنو مرف قربالغ بكاتنو يار يا بكانو تشت وصافنا جهة مزجافنا جهة هندية وصل بشي كاتب جاينت ومرف خوشي يعني تازة جانو راحت القلب خفيت نب قربالغ ولا حيطان دني زور جان هم ديوا پیوندی هر دو کارگینی کاک جلال دمیته باش الو السلام عليكم عليكم السلام سر چاوم کاک جلال خيرنا سيداتي زور سپاس بوده فرمو ما بسيارة كاي وقت بيشمارجة واركنا بوردين تراشيني و مقصد مني كتيرني تشتيهون يعني درسته يونا يعني شو استينا كاشتن يعني قصدهم يعني بيشمارجة واجب فرما امر هدخل درسته يعني عيبا رمضان ده بله هلا بابو بله زور سپاس بوده ما پیوندی کادی هایی بله فرمودن که تلویزیون خوب چکیم که سرچاوید من زور سپاس بوده فرمو زور سپاس بوده فرمو سبیحا بله کرم که تقريبا الزمن من القرآن خواندو
من ختم كريان بله بتفكير خيل من زورك دي السريع فراتشم وخد بزمان منها قد تشوير فراتشم وهذا درست وصانا بله بار بوده خواندی؟ اما بشبر قاسم بس من خونده زور سپاس گهشت من خلص زور سپاس بوده کاک آراز کرم که السلام عليكم. علیکم السلام و رحمت الله فرمو برا أنا سيداي ما مصدق فيكم. زور سپاس بسيارة كبي. فرمو سيارة ما أول كسر جاري وكيم بروجي. بله بس بشاف نبى روجا من بروجي ده بشاف شباب روجي. بله كان هو قناك بتقبلنا تزنا بس كاريداتي بتكير بحال بجاه استمنا سيدا بانكاتوا. بله كات تأثير شاب بالتمرد كابت يانا بس تأثير كابت. بله زور سپاس بوده يمكن أخذ. سر جاوید کید گلمه؟ بله زور باشه مامستا امدش کاک جلالی و راهیم بیشتن ریخ تراشین و امت واجبی دا طبیعی بیشتن دی ریخ خود تراشین و رمضان بیشتن کی شکل سر هست؟ اب خود شریعتی در رأی درست ما ریح تراشین حرامه بله. بس با هندك یا گوتی کو سنت بردانوان بس یا درست او کو ریح تراشین حرامه بردانوان فرضه بس کو بنسبت روجی یعنی روجی پینا کبید بله ما قلناها که بس با روجی پینا کبیدن بله بله رمضان قرآن خواند بود بیشتن صبیحه بس بیشتن از ویگاوی من هیلا و از ویگاوی از زفریمه و از هر جهه ختمی وی ربچم ایان هر بیم دست بیکی وی ربچمه و ما درسته اگر ما تمام کتن قرآن خواندن هر خواندن قرآن خواندن چه رمضان دا بید غیر راست رمضان دا فضلی پتره چونکه هیوا قرآنیه بله قرآن یا تداهات یا خاری فضلی پتره بس وقتی کو بری رمضان خواندی مثلا بجین گشتی جزیه 20 آن 25 بلا تمام کر با وان روزت اولیت رمضانه و بشتینگی جارکای چوبا سری هر دو ان شاء الله خیراوی تا نوسین و ختمای کامل بله زور جانه آراز بحثی بچنید که بیشتن هکر مروف پشتی فتارا خود کتن گناه کی بکت بی بحثی گناه نازن جی کر بیشتن هر وکی هنده کو مروف پروژی بید مروف گناه بکت نخیر نه طبعا شو فرقیه هی گلک مروفت حالت عبادتی دا گناه کی بکت حالت عبادتی دا و تجدر وی عبادتی وقتی او عبادت خلاص و مروف بکت او هنگه فرقیاوانا های گناه خوب بس به هر گناه و طایبت حیوان رمضانه نگود یا روژت حیوان رمضانه بس حیوان رمضانه عام شب بد آن روز بتراسته بس وقتی یه پروژی و بکت اوه هشتا مستره یعنی کش وقتی نه یه پروژی و بکتن بلا نه که مثلا حیوان رمضانه جی بتن اوه فرقیه های مثلا امدی بیجین مروفه که پروژیه و پیامبر خود صلی الله علیه و سلم گفتی اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن صابه أحد قاتله فليقل إني صائم وقتی یه پروژی قرار بالغ نکد آخر نسقط نبیشد یه کرد نبیشد اگر یکی گفت نوی بلا او وکی وی نکد اما گفت بلا او وکی وی نکد بیشتر از یه پروژی ما بچینه که چونکه روژی حرمت که خاصی حی قدر و قیمت که خاص وکی دیشی چنابت وقتی یه بی روژی بس وقتی وکی دی وب کتن او پروژی وب کتن گناه فرقه پتره و مستره زور باش ام دی و هر دو پیوندی آور گرین و پاجدی هندک بسیار آراسته ما مستقیم فرمو کید گل نبو الو بله کرم که شعاني برا سر جاوید بس ما بسيارة كابو کرم که دا بجمع السيدة كو بيقى من الشركة هاي فوق رمضان دا قالت لي السار ليلة القدر هابو بزيادة دا اول قرتو اشتنجي بروجا دوي وكتاتين في جيادا وهالشاف قالت لي السابق وهالشاف تاريخ شيشتو بخد قال حتى بشتي بانكي ليلة القدر ويا قبيلة آنا بله زور سپاس بوده کید گلمه شریف کرم که الو کافی سر جاوید من زور سپاس فرمو سيدة ما بسيارة يا بزحمة بله کرم که والله ما قلت حيبار رمضاني قالك هي مشيش ليبتن وحقاق كانوا او تشتانه درسته بله ما مستویفه گاوی بحث سر کرد بله هر اوه بو محالی نبیه نزاد بله زور سپاس دی برسب سر دادان کاک شریف میند گلمه بارین السلام عليكم سلام سر جاوید من إيه سر جاوید من کرم که بارین
بخیر از مسائل بکن زور سپاس فرما. بس ما بسیار جبو بله برای دکاندارا و پروژه خلیتی دست بستاد کرد کارگون از بوهر خلق یعنی اوید بی روژی؟ بله از بروژی بله زور سپاس بوده. بسیار قدیمی رد برای مسئله که سولیف شست بله در کمپانی نفته سولیف شست بروژی جید بری پاد نبود نوزانی بروژی شد که سایده شد کرد هستی نگشتن باری؟ هکا یا دوباره که؟ یه در کمپانی نفته ای و پشاده شدی که سولیف شده ای بله و پروژه دست حالا پروژه باد نبود نوزانی بروژی شد نویجانی وروژه چی؟ یستی؟ بله زور سپاس بوده. ما پیوندی اینه؟ بله بله ام دش جوایرای دست بید که این ماموستا بحثی دشا خود کتن بیشتن گلک هست کرد لیلت القدر برید بلی ام بیشین شو دیمای دا کفته بین ویجی و حتی بانگیس پیدشی هر اتماه شیار اری اوی گرتیه یا نه؟ بنویجی من عاجن كنا كتنش عبادت كرنا بله. يا شفت ليلة القدر چونك عبادت كرنا شفت ليلة القدر نبس سنة بله. نبس نویجی او جنك بكفتت بنویجی هذا بله رأي درست تشتي حرام بوي بس نویش نكرنا وروجي نكرتنا وطواف نكرنا بله افتشتدي همي بوي درستا حتى قرآن يجيب خوينتن علماء رخصت يداي قرآن بخوينة دعاء بكات ذكري بكاتن بس نویجا چنابل بکت مجال بوی هی بخو عبادتی بکتن و بوی حسابه ان شاء الله. بله زور درسته. ما مستقاق شریف بحثی ام بجین کشانا میا تایبتی حفاف بیشتن روشی مروی که ماسیته خیلی اوجی هندك ديفان رأيوان علماء بيجن قلناها طبعا هر قلناها كهبت كي ماسيل الروجيه بتم عبد بيجن قلناها قلناها جلدي في رأيوان شكي ماسيل تدانين ما مستا حکر ام بجین مروف پروژه لی کارت او توی تشتاد فروشی وکی بارین گوتی برایوی دکان داره تشتاد فروشی طبیعی هی بی روشی دیشی کریتنوی هی پروژه گرنه هاوی چیوی حالتی کو کبرای کی بی روشی تشتی شب کرد خصانیت اوی بی روشی فعلا اوا بنا همشين بيجين بنا دو نوعية مروفة همشين بيجين نوع كي مروفة او ينبالغ رجل سرنا شتشتي او بكرت بخوتن وخوتن او شتدانينا او فروشتي بداتي درسته بس او مروفة بالغ بيت و او بزانتن او دي كرت ويقاف كي دي خود آن دي وخود ويقاف كي كوي بي رجيا و حرام ابوي او بداتوي بس اگر نزانيت يشي وكو دي بخو بتعمال مثلا بخو مثلا بنشش اودی که بطلقت شربتی کردن آنی مثلا یه آوی کردن چه گوسا اوی وصا هزار کل کودی بتعمال او چو عرضه کی وخر گناهوینی نه گناهوین بس وقتی آبزانت او دل وخوتن ویره آنج دروه و یه بالغه و او یه رجل سروی فرس او جی شریکی وی افیتن نداتی بله هم اصلا روجی ام بجین کار مروفی شوی هگر کار مروفی بشوی بدون طبیعی روجی هادا و نوست نویش لی چو گناهوی چی روجیاوی قلنا هكا قالك مثلا روجياوي طبعا قصيرياوي قالك دي يعني دي قصيري كفتي ودي قالك كم بدو بس وابي هو صا عمدا نفيجا خو بيليتن يعني يا خطر قالك ولا ما قلت نت ما ظنيت در حكيوان دا قلتين في عفوا فيتن توبه بكتن استغفار بكشش خدي تعالى بطرس تقوى خدي بكت سرا شولي سرا مال الدنيا نفيجا خو نبت وكي ديجي او بشوي شولت كتن مجالي هي او بخو بن بروجي حتى نيفرو نيفرو على اقل اگر وقتی دانا رابجی بچکی وقتی و وتر بلا رابطن بس یا درستر و یا باشتر اوه کت وقتی دا رابطن نویجا خوب بکتن و نهیلتن عبد نویجا ویجی بچتن اوه یا خطره قلناها وقالك مصنع عقوباوش بله ام بینه و سر بسیارت خواهم هر بحثی لیلت القدر و بشین مروف کیش عبادتی بکتن شبا لیلت القدر اش همیه باشتره قرآن بخونیتن همی باشتره نویجا بکت و سنتا بخوب بکتن و استغفار بکشید کیشکش خرکی باشتره همه عبادت اون يتقالك بخير وقالك باش و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا دیار کلیپ نسبت دعا و که دیکام مسلمانا بسیار شکری گوتی یا پیامبر خدا اگر از خدمت و شوالیت القدر دا مزانی اف شوالیت القدر دا از بخود چه بیجم اف بنسبت گوتنه از چه بیجم گوتی بیجه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اف قلنا او يشهميه بخير ترت شفت ليله القدر ده كدعايه
وهمي دعاء أو يا بخير بس أف دعاء خاص أو بيعنبري قوتي صلى الله عليه وسلم أو يا شامي بخير تر وكذا بنسبة عملي نسبة قوتني مثلا تسبيحات صلوات دان ذكر أفهمي أو ني بخير أما بنسبة عملي هي دشيتن بخصوص سنة أو كتن سنة مطلق بيجني بله أنا أم بيجن مثلا دست نفيجي بشو سنة دست نفيج شيشني بخو بكت شكي أفد نفيجي تشافي يتكرين تراويحا يتكرين يت خلاص وين أما أفدي سنة مطلق بيجني أنجي أم بيجن سنة دست نفيج شيشني أنا قد شو مزقفتي مثلا تحية المسجد أو حقي هي أو أفان نفيجها بكت كعمل أما وقت بالنسبة قلتني في الدعاء والذكر وصلوات وتسبيحات وقرآن خاندن خاص قرآن خاندن چونك يات هاي ورمضان ده هات يخار بله وتشوى ليلة القدر ده إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو ليلة المباركة خد تعالى ديار كالقتي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن بله في ليلة القدر وليلة القدر جمع ديار كلكو خيراوي كجارك چنده هروصا خد تعالى القرآن بالشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن أو هيفا قرآن تدهات يا خار أو شفيت قرآن تدهات يا خار كل ليلة القدر معناوي أو جلك بخيرة مرفتدا بخينتنو يبردوان بالسلب بله مستر أبي شفا ليلة القدر أري باشتر أو مروف المال خو نافعي هالي خوان بشين همي وكي جروبك مروفها بخو طاعتي وعبادتي بكاتيان جي باشتر أو مروف بتشتا مزقفتك والويري هم بشين شفا خو خيري بدأتي ماي أو سر إنسان تمينت بله إنسان هاي المال خو نفعيال خدا دي تشتر وباشتر عبادتي كت واحتماله بتسبب هندي أو عبادتي بعيال خو مال خوش بدأ تذكر بله ويا هيجي احتماله بينة كل مزقفتي بوي باشترة تشترة ودي تشترة شت عبادتي كات مزقفت بوي تشترة جاء سر شخصيت مينة بل أي بينة برا خبدة المال دي بترفع يديك شرط نينك إلا بيجي لا شرط إلا المال بدنا شرط إلا المزقفتي بد دي في شخصيت مينة هريك برا خداناوي بو وضعي وعبادتي كجارك كيش بوي تشترة ودي الكيرة شت باشتر كات وتشتر كاتن ولا الويرة بتاعي ما مستشفى ليلة القدر أم بيشين قالك دي بيجن ناتشي بيتو بنفي بلكو أفتنا بخلقي شي دوصا يعني ليلة القدر البانكي مغرب حتى بانكي سبيدي ناتشي بيتو بنفي چند راست أو جي خلط يعني بانكي يعني مغرب حتى بانكي سبيدي بنا بيني دا وجهه خارنية وخارنية ونوستنية يعني معناها همي تشتدا بمروفي حلال بو بله أبيد مالينجي وقتی نوستن یا درست بیتن وقتی توی پروژی بی نوستن یا درست وقتی کو شوی لیلت القدر جی بیتن توی بی روژی بس جبر چه ام برای عالم دین هندی بخو گلک عبادتی بکن اگر او بنیت کو خواوان نایتن آم بشن خو بگرن او بلا نک عبادتی بگرن ننفن بس وقتی خواویات بلا بنفید وکی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نهی ابو سلمان یا کریش قرآن خواندنه و نویش کرنه وقتی خواوان بهت وقتی خواوان بهت بوچی گویی نکو ایکش هوا دعا بخو بکت یا شی و دعا بخود کد نفرین الخکت نفرین الخکتن يعني معنى شينات بيش يا ربي الرحمة من بعد بيش يا ربي تو من بعد جهنم هاشخونينا عندي هند خواويات أفي هوصا بلا بنفيت ساعتك نيف ساعتك ساعة ونيفكا بيش هندك آن فيقف كي مثلا في موبايل وتشو صاي هاي بخود توقيت كتن بشتينجي رابط جارك هذه عبادتي بكت بشكل زيرك بالنشاط وتشيب بتنها وهروصت حالة النفيش جدا وقت إنسان يتخاو بيتن بلا بشكل تأخر عم بشدة سوشافت خوب الشوتن وبهتن دا خواوي فرا بيتن وباش نفيجا خو بكت أنا أجر وقت دريج بت شت نيف ساعتك بنفيتن رابطن نفيجة خويت شافي بكتن يت أبت بيجنا نفيجة شافي تهجد عن قيام الليل بجا مثلا كنا نفتن أن شنابت بنفت أنا أجر نفس دي عبادتي بيجبت أفتشتا نينا بله بس همان دم تام بيجين نفستنا وسط دريجينا كوكي هميشه با هم بيجين هميشه با فير بوي ساعت 12 دي نبيتن أو حتى بانجيس بيت يعني أو نفستنا جي شنابت مامستا أو يعني عندك علماء بيجن بله دي فرعيوان علماء درسته عندك علماء بيجن هما أبي نفيجا عيشة الجل إمامي بكت وتراويح حاجي ونفيجا سبيديجي أفا معنوي أوي هربك عبادات الشافي همي كريا يعني أفا معنوي أوي ليلة القدر كر عبادات الشافي كر بجا أقربن فيجي معنى عبادات الشافي كر بس هندي طبعا إنسان زيادة دربكتن خيراوي جدي بتربيتن نبكي ويا أوي
بنفيتنو چنا كد بس نفيجس عيشة وتراويح ونفيجس سبيدي كربنو چنا كربت وافيدي اف هر سي كيت كرين قال هندي زيادة ترجي قرآن خاندي ودعاية كرين وذكر كرين وصلوات الداينو عندك سنة دي طبعا هذا خيراوي بترح مصطلح زور شما مستعم دفا پیوندی بر بگیرین کاک محمد دمیت باش باشتر کاک بالبشان روشی خیراتنا پیدای کم زور سپاس بوده فرمو کاک بالبل امشان بیاره که تاین پیدای بله کرم که مدر فرشوی کرم که کاک محمد بانگی پیدای دمه دست بانگی که که درست مروف ویل حتا بانگی بخود حتی بانگ خلاص بید بله ويود منجي مثلا شبيت اول برا او جيو تيجوجين الوسادة بيجيهم بشكل من في صل غرام الزيري تاعي بله بس بخوي تكرين بمالي فأكيد عن زكاة بيت كبيت دينو كبيت أو نا بله زور قدامي احترامي دا أكيد مالله احترامي اللي بدأ بشتنجي خورنا درستنا ووقت توجدين تيدا مثلا علي جاب خو كتب مالا خو أبي تشتي بيجيت وهذه هو قد أو تشبونينا مثلا ودي أسوراتاتيني والزيتوني دیمایی بلد خلاص یه جبه بله و بله شاکرین و شاهدین و شکاچیش بوایا و گلک ممنون بچاد زور سپاس بس از دیمای چی نگشت ملا بله کاک محمود دمیت باش کاک محمود بله فرمو السلام عليكم. زور سپاس علیکم السلام فرمو إذا من سيارة سعيد. بله کرم که اگر لازم سيداي توجهات إذا هني جاي بابا جلع ولا هو مثلا فبدينا جاي وحشنا مزجر خبصة وهو سيد إحنا مزجر فجلع جل عجب نرشكره يعني. بله ومن تشجيع جاي بدا سيداي بالبل. بله کرم که أكيد درجة دكتورة جت شافت أينا ومجلع حاسيا. سرچاوت خود خدمت داینه وممنونم. زور سپاس بخیر هاتی سرچاوت کاک محمود ما پیوندیه هندرین کاک هندرین عليكم. سرچاوت من زور سپاس فرمو ماشي خدمت من بلدك كان. بابا کاک هندرین من گفت سرچاوت من کرم که من سيرة سيداي. فرمو أسير شكري من. بله وبدأ شكا من كاسة البيع. بله وأتكلم حالة كان كاسة تشبيه كمان عشان يقدمها هاي وهاي أنا. بله هرچند بابت معفنین هندرین خان راستی چنکو وفراكريش من هاي. بله حس کن بابتی وگری دایی بیت من لا تشبيه بانجيس كده. بله أفرض الزيادة زعما يخدم قدنا شهادة. استی نگشتم تشبيه بانجيس كده مريض زعما يخدم ريجن. كروجيا مريض كبير ما كبير. مروفل برمار أجارج. بله مروف بس دف بن بی لا زور سپاس بوده هر اوه بود چون پیوندی من اما کاک آیات کرم که السلام عليكم. علیکم السلام فرمو کاک آیات خيرات الله سيدنا شريكا. زور سپاس ام دی کاک آیاتی ورگی اینو برسه به سردین جماعت کرم که تسيرك يا بله فرمو عبارات ختمة قرآني. بله ظروف جوعي صار عندك والمال جمال عندك أربعة يعني. يعني مروف المزقفت ختم كتنو المال بله مروف الجيران من كاتب تكون الكيتا مال يعني هارس الدرس عن غير كتاب كيك بس هذا هیچ کشنی نه کاک آیات بلا ما مستاشی بوده برسه به سردد پیوندی خلاص هم برسه با سرده بله ما مستعمده اش کاک محمدی ویراهین بیشتن دم بانگی دا عمر فیگا و هم بیشین هشتای خارنیت خوتن پاشیوه یعنی دم بانگی دا بانگ دا عمروی فتارا خو کرد چگونه هکه یان درسته پاشیف بله ام بحث پاشی بشی بکین و بحث فتاری جی بکین نسبت فتاره او قال بانك ده هم مروف دي خد بله او يا درست او نا خو گری حتی خلاص خنا قريت حتى خلاص بد خنا قريت حتى الدنيا طاري بد استيري در كفنا اما قال بانك ده دي خدن او يا درست پاشی بی نسبت پاشی ویجی حتی وقتی بانك درست بخوت و وخوت بله وقال بانك ده او تشتي دستي دابت اوي حقي هي اويجي بخوت بس زدت النع قال بانك ده بله قال قلت الله اكبر خلاص بله اوي دستي ده چه گلاسك اوي بد امباريا كناني بد حقي هي وبتني بخوت وخلاص شويري بيبا بس چنا بتوكي حلاكي بكت تجيب كت دستي خدا سيني كاك اهل كتي سيني كاك يعني عارفين مثلا هرجار كاتشا وات خود وات خود گلاسك راكر و بانك دا پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر بلانه دانت
بلا تمام کرد هوجه یا خوشه ابقاتی نت خلاص کردن اوه یا درسته زود او چونکی چه وقت نینن که مروف بطال کتن وکی یا هی وگاف که مثلا وقتا که دانای بجنه وقت احترامه بله قال قلتي احترام يعني معناه بشتي هنجي تشناب مروف بخدو وخد او خويا درست او خارون وخارن درسته حتى بانجي درست بس بوشي عندك علماء او احترام او وقت دانا. دانايا كو احتياطي خبر جرد دانا كفتت مثلا كدنا روجيه دا بشه وصا زور تشتكي جانا ما مستا هر كاك محمد يم دهينا سر بابت يجي راستي بحث 300 غرام زيارات كد بيشتنجن كامل يدبخو كرن طبيعي في رمضان او زكاة للكبت يانا اگر سالك سردا چو بيت یا درست را یا درست اگر سالك سردا چو بيتن او دلیدتن اگر صلاویت تمام ببیتن اگر خواه زیاره بخوشی کربن یعنی خوشی خوبه بکتن خوشی و بکتن یا درست او خو مسئله که خلافیه عندك علماء تين بيجن نادتن اگر بخوه كت اگر بخوه نكت ديدت بس رأي درست ورأي راجح لدف علماء اويا كو اگر بخوه كت ام بخوه نكت بس ببنى قيمتي زكاتي وداني وصلاوي تمام ببيت او ديدت هاد 100 غرامه 2 غرام ونيفا بله از دیمایا کاک محمدی تینه گشتم نزانم بحثید بس صورت والتين والزيتوني وقت امام تخينتن البركه بصرمانه وقت تجهت دماهيك أليس الله بأحكم الحاكمين بل. أو روايتك هي دماهيك بجتن بلا وأنا من الشاهدين وهندك بجن بلا وأنا من الشاهدين الشاكرين أو يبحثي هندك بل. وجا قلتك افتشتهني هندك بجن خب ملاتيتي ندري وأفان تشتاد بجن كان هي أنينا أم بجن هندك دفرايا هندك علماء يا هي كنت بيجي بلا تني ويا هيجي بلا وانا من الشاهدين دفرايا عندك بس هردك حديث ضعيف بله ندرسن اما افادي هما اجارنينا بلا وانا من الشاهدين الشاكرين هما اجارنينا بجا يا درست اويا ان بيجت بلا تني ان هما نبيجت بله هندرين بحثي ام بيجين ويش هندت كد بيشتي بشتي بانجس بيدي ومروف دف ظلام خوب نويتن لويش ام بيجين مرجت خوانا چنگو تل دست بيكيجي گود روجي نبتني أبا مروف دافي خو بقريتو يبرسي بيتن بلكو أم بيشين اختلاط الجنومي راجي تاراداكي من عاوتي تاقر موسا كتارون كرنك سارويشي دابوي اوش خوبش راز بيد او جنوميرش خوبش راز بن بس مجرد دافيك نوسنا وناكبنت تشي خلاتي الديدا بله ناكبنت جماعي دا ناكبنت هندي داكو عيبنا بيتن آوان بهت أخاري جنابت كفن بيكو جماع او چتدانين الدافيك بنفن بله حلال دیکن شنو میره دیکن شما انا هنا بس اگر بزانن تشتاقش فاده پیدا بد اس وان نصیحت کم دویگ ننف بله ام دیوا هر دو پیوندی دیمای ورگرینی وید کم برادران فرمو کاک جاسم الو مرحبا برا سر جاوید مکرم که برا تلازم باینا صد بله کرم که الو برا مدفور سيدي يابو بله فرمو الو هذا مريض مشروبي في رمضان وخانه مشروبي في رمضان ده هاري دنيا شو برا و خارنا مشروبی رمضان ده بالحرم كان مشروب أمد يعني أمد مشروب حرام عرفت بس أنا جنائي تقنعوني ده وجدت في داخله ده شو برا بله زور زور سپاس بوده کیل گلمه بوی دوی باب کووانی باب کووانی فرمو السلام عليكم علیکم السلام فرمو باش برا سر جاوید من برام سيادة سيدة کرم که أري شيطان وقت بيزن رمضان تنا جريدون بله بس بو بسلمان ورجي دريا يعني بهركتك يا بله زور سپاس بوده وكثيرة كم سيدة كذا بله سيدة دعسي لتشوني كده بله نيت ريو بله درسته يعني حرام بيجم حديثة هاي بحثي بيجي اللعنة تاخذ سروان كثيرت نيت تيشن وقالت بو تيشن مش بله هذا زحمنا بدنا بحثي حديثة كثير زور سپاس جزاكم الله خيرا خیراتی سر جاوید کاک جاسم بحثی و خارنا مشروبی که ما مستا و گناهاویت رمضان ده اما او وقت قدر و قیمت بتن گناه تدا یا مزنه وجا هي رمضان یا قدر و قیمته بله او بخويا حرام و گناهت مزنه بله او غير رمضان في تشتها بكتن ولعنات اللي هاتي ناكرن
او عراق وقت خود آن اوید فروشت آن اوید بارد کت آن اوید داد یعنی که ده مروف ها تعامل اوید کتن لعنت الوان هاد نکرن جبا طبعا رمضان دا وی هیوا و سیا خیره و یا برکت و یا پیروز و او اوید اشتهاب که اب خو رمضان دلیوه که فرصه که او اوید اشتهاب پیلت اوی که علمتی اوید اشتهانه و مبتلا بوی به حرامیه و رمضان فرصه که بوی که پیلتن نکو او همه هری مستمر بالسر او جاوه گناه هاوی گله که رمضان ما مستقرم بحثی زکاتی بگین بو چی خلقی من بجین فیر بوا زکات بجین هیوا رمضان زکات شمال خود در دخیتن اره اوان بجین خیراوی پتره چونکو زکات هر زکات خیراوی پتره یان امش بجین اوه تنه نریده که هیوا رمضان طبعا هیوا که بقدر و قیمته عبادت تیداجی بقدر و قیمته بله اجبر هنده خلق بارا پتر گلک عبادتا زیده ترد کتن هیوا رمضان دا شوان عبادتا گلک بسرمان زکات خویا اخستیت هیوا رمضان دا جبر خیره بجبر بی خیره که دا خیروان زیده تر لی بهت و دا اف زکات های اجروان پتر لی بهتن وقتی که دن اجبر تشتکی دیجی چنکه هیوا رمضان دا بارا پتر خلق محتاج بیتا مصرف ها هیوا رمضانش احتمال مقابلی مصرف 2 هیف 3 هیف دیت بری هنگی نه آنیت پشتی هنگی جبروی چندشی خلق محاولت کردن زکات خود هیوا رمضان دا بدتن نت هیف دیدا و اگر هیف دیش دا بدتن هر یا درست و زکات ویدی سر رابطن بس مقصد اوان یعنی که هیوا رمضان دا بو چدن اجبر اوی خیریه اجبروی اجره هیوا رمضانیه نخاصم گوتن که هی هندک بجن حدیثه بس اب خونه یا درسته بجن هر خیره که تو بکیت رمضان دا مقابل هفته خیرانه و گوتنه که هی نه حدیثه هندک حساب کن حدیث بس نه حدیثه بس با چه شکل دانی نه اجروی و خیراوی آمازنه هر عملی که مروف بکت رمضان دا جبر هندی او بارا پترت کنات رمضان دا زکات اخو و که ما گوتیش جبر فقیر و محتاج و زکات دی کنگیل سر مروفی فرض بیت مامستا زکات دی مروفی سر مروفی فرض بیت وقتی مروفی مال هبیت اف مال بجهته حد نصابه حد نصابه جي عندك علامات بجن دي حسب كي بزيفي عندك بجن بزيري اگر بزيفي بتن قيمتها 200 درهم يتزيفي واگر زير بتن قيمتها 85 غرام يتزيري ويفتر اگر تهنت مالها بت قيمتها ايكش فانا وصالك بسرداشو صالاوي تمامو اما هنگ لازم مروف زكاة بدت اجفي مالي هنه هر صدي دهونيف هذا بنسبة مالي بنسبة مثلا حيواناتي مثلا بازا يرشوا سبي جيرن حيشترن أواجي طبعا زكاة أخويا تدهي أوجي لازم صالك بسردا بيشترن وهريك حد أخويا معلوم يحي بله ما مستا هكر مروفكي مروفي نزيك أم بيجين وكو بابو كوريني أم بيجين وكي جناب تاموش بيجري ده فقيري تشيد بيتوي حالتي أو بدأ توانا چه بابا بو كوريا چه كورا بو بابيا عندك علامات هين بيجيتن اگر اف بابا يعني اف كره ايك شوان هر هش صنفا بن اويت خدي تعالى قوتين القرآن دا كو زكاة بوفانيا هش صنفن فقير ومروفت يعني هجار فقير ومسكين مروفت ديندار مروفت مثلا يت عبد اويت بن خوازا كان مروفت اويت عامل سر زكاة شو كان هش صنف خدي تعالى ديار كرين مشان هر وقتا که باب آنکور ایک جوان صنفا بیتن کفتت بن واس صنفا و درست بدایی اوه عندك علامات بجن عندك علامات كيم اي معناه ام بيجن اگر ام بيجن علماء صد بن ده صدي كيم ترجي اوه رأيوانا بارا بتر جمهور علماء بيجن چنابيتن اصل وفرع بدنا ايكودو يعني اصل كو بابا دتا فرعي كو كرة ان فرع كو كرة بدتا اصلي كو بابا يعني في هندي بشتا خاري وهندي بشتا صلاب بوچ بيجن چيكي نفقه وانا السر ايكودو هاي با نفقه كوري السر دي بابا نفقه دي بابا يلسر كوري اوي فيت نفيت فيتن خدام بكتن جبر هندي چناب الزكاة بدني هندك ديجي كت هين بيجن دني اگر او بنيت كفنت بن ایک جوان هاي صنفاوه يعني مجال تدا هاي بس با مروف وانا كد باشتره مروف خيري صداقي بدتا وان چتره و باشتره باب بدتا زاوای خو باب بدتا زاوای درسته چه مانعینین اگر یه فقیر بد او بد یه زکات بيبچي درسته ما مستهكر هاتو ايك فعلا ام بيجين زكاتش مالويت كبيت ليه زكاتش مالي خو درناك اخست قلنا هاوي تشوي حالتي
او کسی که زکات نداتن خود تعالی عز وجل یا دیار کری اوش مال خو نداره ختن زکاته اف مالا روز قیامت حمید بنا پرتت آسنی و دی اینا سور کرند اگر جهنم دا و دی انیاوی ونن و طنشتاوی ونن و پشتاوی ونن و دی عذاباوی اوه بد بجه حتی خود تعالی عافیت کتن یعنی معناش و عذاب خلاص کتن و که دیجه عذاباوی قبریش دا گلک مازنه و که دی نسبت سمعته یا دنیایش گلک یا خرابه اوه که زکات سروی فرض بتونو نداتن یعنی دنیایش داد قبریش داد آخرتش داد اوه خراب و خطره ده سيدا زكاة مال مروفي كيم تكتن چنكو هنده كسي تايدي بيشتن از في مبلغ خراي كيبدن دي مال من كيم بيتن اري بحالتي مال ويدي كيم بيت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم سينت خطن بو سيتشتا كو كيما سينا كفته ايك شوان تشتا سينت خطن بيشتن زكاة يعني مال بزكاتي كيم نابت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم سينت خطن بيشتن عندي كماله بزكاتي كيم نابتن وهروسا خدا تعالى عز وجل يا وما ديار كري وقتی صدقه که عادی تو بدهی نه یا فرض یا تطوع صدقه که سنت تو بدهی خدا تعالی بوده بدل وکت هفته او 700 و هشتا زیادتر بوی اوید وید با وجه یا فرض اگر تو بدهی دی خدا تعالی چند داده اگر خدا تعالی عز وجل بیش مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني ما تلاوي مروفيه درهمه که ام بيش نفقينت وكي ما تلاوي مروفيه وقت دندك که چينت او دندك 7 گولي بيبن هر گولي که 100 دندك تدابن او 700 قلت والله يضاعف لمن يشاء يعني هشتش 700 زتر او بو ايكا سنت وقت تو درهمه که بنفقيني خدا تعالى چيبت 700 وزيادتر جديدتر ديف اخلاصاته اگر یا فرض بیتن مروف مال جدر بختن و هاری کاری عالم کبدتا اوان مروفت مستحق و محتاج بعد خیراوی چند مازم بید بله ما مستحکرم بشین کابرا که زکات خودی داد و فعلا اریوی گاوی زکات چاب داد گت علنی افهم زکات خدا فلانی و فلانی مال خودی او مدا فلانیان ام بشین یا نپنی بیتن و کسک نزانید که اوی زکات خدا او جد من تلدیف حالت اوی مروفی اوی داد و اوی مروفی اوی ورد گرید خدا تعالى عز وجل بما يديار كري هردك شكل درسته إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هردك حالات درستن بس من تلسر حالات يمرو في الدات أو يمرو في ورد أو مرو في الدات أجر مثلا نافندك مرو فدابت يتزنجين يت خدان مال أف مرو في تاني نا أو يت زكاة مال خو بدن أو يتسطايد كان زكاة دا او الدفوانه مثلا بيشتاي كي ها افبوت الزكاه حتى بدنگي بلنشي بيجش بروان داكو اوجي بچك شرمش خب كان ام بتوكي نوعت نشاطك تشجيعك بوان اوجي افي تشتي هاني بكن زكاه مال خل مستمر بنو بردوام بدن وان اوي ندت بدتن افهنجي علماء بيجن باشب علني وابكتن بدتن بيبحثين درسته بس اگر بزانيتن وقت اعلان کر وقت آشکارا کر دی بیت السبب هندی وجا اویدی مقابل شرمش خوب کرد بله و او یعنی معنا ام بیشم پی بشکه او هنگی یا باشتر او برزایی و بدزیکی و بدتن و خدا تعالی عز وجل اوی مروفه اوی حوصا مال خودتن جبر هندی کدا ایک پی نشکت و دا بی قیمت نبیتن دی اوی هنی دان تا بنسی بر عرش خوب رجا قیامته وكي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم قوتي حفت كستين يلبنسي برا عرش خدا تعالى رجع قيامته ايكشوان قوتي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني مروفك دي وصب برزي ومال خدت چه زكاة بيت يعني صدقة عادي بيت وصب برزي حتى اوير رخي چپي نزانيد كوي چه دا رخي راستش بر چه دا حد كوي نچد دا بقيمت نبيت دا شرمش خونكت اول دانه بیته و که نوع فضیحته که بویی اول وی ناحیه دا بخیر ترو اولش وی ناحیه دا بخیر ترو هر دو درسته بله ما مستمع چند دقیقه کیندی ماهی که ما این بحث فتره بکین ام بشین فتره دی چواهت دانو دی ده کی فتره جی فرض سر کلی مروه که بسرمان
بله و أبت في كتبت في هيفيدا السري بالغ ويا نبالغ ظلامي وجنكي وبجيكي ويا حتى يدينجي مروف بيش فترة بدأت حتى عندك صحابية بيش حيوانات خوبة يداي فترة قالك يا مهمة الفترة هني خدای تعالی یا سر ما فرض کری وکی صحابی بیجن پیامبری صلی الله علیه و سلم یا سر ما فرض کری امر خدای تعالی فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر خدای تعالی یا سر ازمان پیامبر خدای سر ما فرض کری اف زکاتها یا فطره اف زکاتها یا فطره دش چه اتدان ارزاقی زکات الفطره لازمش ارزاقی بتدان اف رأيا ام بیجن جمهور علماء همیا حتى شبه اجماع على سر ابي چنده الا كتا كي من ابن بجن بارا درسه وابخور رايا راجح ابيا و دي ارزاق بيتن و ابي الدفرايا يديجي بچدن امنا بجن گناهكاره بس نسبت مبخو از بجم خلقي ارزاقي بدن و پاري نده اف زكاة هني يا باش او كامروفش يعني چت خود شوي بدتن ما مثلا مروف برنجلا خود چت يبه سروبر او بدت عالمه آن مثلا تشتكي يجي بس كي أرزاقه كديه باش مروف إيكي بخير بدأتن و أف زكاة هاي فطريجي طبعا مروف دي بيش مالا خو همية فدت هندي مروف جي مسؤول بيش خو وان فا وحتى أو بچيكي زكاة دايكيش دا سنة مروف بيش فبدأتن زكاة فطري يا هات يا فرس كرنجيش بردو تشتا أف زكاة هاي فطري تشتي أول طهرة للصائم دا أو قصيري او كيماسيت كاتنا روجيا مروفي ببرك فبن بتمام ببن ويادي طعمة للمساكين زادانا بمروفة فقير وجار دا روجا عيدة نكبنا موقفك حرج دا ودا اوجي شوان كسابن يدببنا خدان ارزاق وخدان تشت بو روجا عيدة دا عيدة خب خير وخوشي وسرفرازي بورينن و یا درست و یا شمی بخیرتر اوی از زکات فطری بتدان نو بین نویج سپیده و نویج عیده دا رجا اخیر نویج سپیده و نویج عیده او وقت شمی بخیرتره و اگر بری ویجی بدات شوا عید او جیا درسته و رجا که دوا بری عیده جی درسته بس هیر وتر نه بله ما مستا بابت گله که برفره لی برادر بیشن وقت دیماهیک هات هکر جنابت دیماهیک پیف هبیتن ام بیشین و گشت بسرمانا و روشی گره پیوامنا دمایی که بو همی بسرمانا بو همی روزی گرا بو همی خوشکو برایت ما اوه تقوی خود تعالی بکن خودیر بخن هر تشتکی بتا سبب کماسیا روزی آوانه يعني معناوي او تشتن اوه بگنه واروسا خود يعني برای خوب دنوی تشتی اوه بتا سبب خیره و باشی و فایده بوانجی و بو غیر وانجی و هندی شوان بید خوب شب و روش پاریزن نبازه پروژه بتنه ولی بشب و روش خوب پارزن شخلاتي و خرابي و گناها دا خود تعالى او خير او بركة في هي بدأ سوان وبينت ان شاء الله ام هيفيش خود تعالى كاين بدسمها همية وبينتن وبكتا جهه هندي خير و بركة و امناهي و تناهي و ارزاني كافتا ناف ملت ما و ملت بسرمانه همية ان شاء الله ما استاد زور سپاس بوده که تبرو که میفهم بو گل ما حقیقت امازن کرین رو نشتنت گلته هیچ امبیشین ملل تدانه بو زور سپاس بوده گل ممنونی دیگه اجی ممنونم شبه همیا بده تعالی توفیقها بده تنسى ان شاء الله زور سپاس بله بینر هیچ خوشتی و چند دیم گشت ندیم و هیچ خلق ابروکش برنامه هوای روزانه ایواره بادینان حتی موهین و ایواره کادی جر چاودیری خدای مازن دابن حمید من و خیر و خوشی بم خاطره